andu ni maimagaraga riria urathie kurora ri ni hari different ya guest house na rojini. Yes. Guest house ri ni iri ofaciriru. Guest house ni iri TV. Yes. O rojo ndiri. Guest house ri au no thomithirie guest house ri ni wira gwa tiriri per night rege ne ngiri cigana ithano bed and breakfast B&B. Yes. Na kiroko ni rokira no kerwa tiriri moikuruka hathi ri wiragwo excuse me kindly kesho morning ukiamka utakuja hapo first floor you take your breakfast. Na ni breakfast we njega. Lodge ni re ya lodge ni yegete goro muno ri ni 15 ngiri ya matano. Ngiri ya matano. None ngiri ya matano. Na gukira ri ni ri matha. Yes. Ku no ragirwo tha. Wiragwo gwita go call out ni tha inya. Na mwakiria ri ni hari mundu mukagiria. Na ti mundu very diplomatic. Waiguaga. Wewe customer. Sasa imeisha. Wewe mbona sana mgari? Amgari kuoswe. Guest house re. It's very ukore bibilia. Itire. Nimeheririe kiugo. Guest house tiko kiugo. Lodging ne ire. Lodging kiugo matoiria kiugo. Ndekore kiugo gya kuhe mwihoko. Kirigiriro. Guest house re. Nere ukoraga guest house nyingi ri nere handu hariri ni ukoraga handu muri surveyirwo wega ha guikara thi muri oku muzungumze ni hari metha na gati na tutito wega we twa mazungumzo no gakora nginya ni hari riri ni hari birika ino ya guthondeka coffee iku na hena nginya ikombe theru ni undu wa instant coffee yeah misa ni mukionaga yes lodge ni moikaragira riri customer Kugutie na ikaria mune sasa kugutire wikaria mune ningere onene mako moya atiriri gutire biashara mungingira kwaria kuu cia kiwira gutire ndio mungi kwa murenda gutire ndio mungi yes guest house re maeri ni mako me different tondu kou ri urehagirwo kindu gitagwo sparkling water. Yes. Urehagirwo sparkling water. Guest house na ni mai mega we manene. No lodge ni ona iria sina mai ni once na mayo na kambuni yo ndomio yacu. Ni kambuni yo tare waigu. Pega thuke mundu water purifier. Jana ne water distributor. Eu quero guardar que tu atrire.
urumwe wa Maragwa Waters Ewe koraga ri ni hari different ru umenya kuringana kana ri na kirathi na kiria ri arojingi ri ni hinya muno ukore yandikitwo atiriri gibao kiao ri ni hinya muno ukore gitariirio yandikagwo ukoraga yandikitwo atiriri John Wahianyo ba Elia Wahianyo replace the name Chef Gathemba how the hell ba oka soko kona hada kiu kianda ri accommodation available eka hola ndo hariku full stop guest house ni utaragirio iri twarire ndia nguo yari iguru wega fiu ugakora makwandikire haria accommodation available hot shower kinaki bed and breakfast maundu mau mothe hot shower lodge ni re hot shower kumiona ri yasa hot shower ndungimiona lodge guest house re ina tari njega cia gwikira wethamba ina nginya tutari twa kurura kuu tondu wamenya ni kiri na nene cia gwikira cia gukinya kundu gakihe maguru niri gitagwa tia giki mundu ethamba kirobu niri ina kabalcony hanga wa gucuria nguo na hanga wa gucuria nguo wi hau ona nduru wa njega toothbrush yes ona toothpaste kundu kuriku kundu kuu roji ni ri wonete tari ri no nginya ikosi ndini ya mbere na mathia ri mamboeka ni undu wa gutinia tari ri guest kiria ri roji ni ri ni gukora nginya thondwe nginya thondwe thondwe ri ni uthukia na nginya macina ayo koraga riri you see guest house ri ni ukoraga nginya itanda cia cio ri ni gitanda kiera githondeke wega mwena una mwena uyu ri itanda cia guest house ri itikoragwo na mwena wa kumira no umire mwena wothe yes tondu nyumba ni nene na ni utigagirwo handu riri okori ringi murakenda guthii gugithungumtha wikarire o riri kana mugikomete o hau ri mundu umwe hena atigiirwo kamwena agakuigira ngirathi ya waini no uyu ungi ya waini na niri neti njega neti njega ici gucagio guo konaga mosquito net mukana ta mwika nyumba-ini yes lodge ni ri neti ri kindu kia mbere gitanda kia lodge ni kihutie ruthingo ka kiturumithio ruthingo neti cia lodge ni ri ona ici iheanagwo thibitari cia MOH na USAID cia mburu ungikaingira lodge ngikuririkania we high school uko wari mbunda macuka akiri ma mburu na tauro nyamo itakoragwo wikaire kana ni ya hoiti kana ni ya yero ni mutaro wa ndarama yes ojire igwa nginya yate kore maroraga ri we customer unasikia customer wewe masaa yako imefika ya kutoka mtu mwingine ya kuoshwa ingia mbona una sauti mbona kwa nini unasautia customer siku kusautia wacha kujifanya ukumbuki masaa yako ilikuwa inafaa utoke saa 4 kuna mtu mwingine anaingia hiyo room lista yako yako gwe niko mugweta ritwa na muri ndenda oro ucio akiingira lodge ni agikora bibilia na mai
Aguria Bibilia rĩ akoria script yandĩkĩtwo atĩrĩrĩ itharia no igakua rĩu nĩ igũrũ rĩa mwaragĩria yarĩ ndũmĩrĩri direct kuma rũgongo nĩ thaa 11 na 40